Yaman relieve si Superintendent Ariel Huesca antes Operations Chief del Zamboanga City Police Office después sa leal kontrobersya ta implika su nombre que argumente envuelto na proteksyon del smuggling del arroz aquí na syudad de Zamboanga. Este lang semana, ya salía na publiko que la autoridad yaman absuelto con Huesca con esta alegasyon que estaba pa mismo con el Secretary Manny Piñol del Department of Agriculture kaya publika su nombre mas temprano. Para sabi ko na esta istorya, el news team ya busca con Huesca, iya ikontra kami con ele, ali na Police Regional Office 9 na Mercedes, donde ele designado sa tiempo para sa KLD Suyulaw. Nagkaroon ng investigation. The investigation was conducted by the CIDM of Zamboanga City Police Office and it turned out na walang ebidensya that would link my name to this illegal activity. Como un gente bien de la ruida asugun si Huesca con el akusasyon con ele, después sirvi con la ciudad desde el tiempo del guerra. Kayo nang makapagsabi niyan, yung mga Sambongueños, yung people of Zamboanga City, kayo nang mismo makapagsabi, mag-gauge kung gaano ko pinaglilingkuran yung Zamboanga City since 2013 when I was assigned as the Chief PESAG, Chief RPIO and spokesperson. Then naging company commander ako ng public safety. Kayo mismo ang makapagsabi kung paano ko pinaglingkuran yung Zamboanga City. Kung Huesca ya cambia si Chief Inspector Joel Tutu na posisyon, después lang el kontrobersya, y ele ahora esperando pa siyempre con el nuevo assignment con ele. Tiene mga rumor que posible bira otra vez man station commander si Huesca aquí na Zamboanga, pero ele tanega con este tiempo. Si Huesca el uno del mga commander del Zamboanga City Police Office, kaya conducit seguidito sa operasyon adentro del barrio de Recodo kontra el droga. Kaya resulta na aresto del mga drug pushers na syudad. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.